Povo angolano, bom dia, bom dia. Esse é um vídeo de urgência que eu estou a fazer agora para poder informar o meu povo que o mundo mudou. O mundo já não será na mesma e nós devemos aprender. Com esse Covid, muita coisa mudou. E eu gostaria de apelar a todo o povo angolano que a pessoa que está a falar é o Toyo Nikongo. Toyo Nikongo, mambo kabobera mama tadi kanda, mambo matadi kikulu, mambo matadi mavangameto, mambo matadi ndiati lwetu, mambo matadi kimbevu, mambo matadi lufua, mambo matadi kanda, mambo matadi matobanga mekwa kuputu, imatobanga mekuvata. To natubaki diambo litwabanga mekuvata tufiti kambe kanda. To kwa tutwa zingila natumona diambo dimbi edu diambo difiti du bobela. Watu enanga vo atoke na bangi ma esalo kembi kunabata vo pastoro vo mivi vo masolai katwa banga kisalo kembo tukubata tufiti bambule afumu embundu pasivo afumu abakusa amonavo kanda tuzolanga pangizama kwa kupututuni nanga nzolevo yitu masasula yediambu isasula lukundande ulinangi kumbazi lubakusa mambo ikulutelo nzole bobo quando uma pessoa morre aqui na Europa, o buraco do enterro, para enterrar o corpo, o caixão, tudo, o buraco custa 5.000 libras. 5.000 libras quer dizer lá para 5.500 euros, ou talvez 6.000 euros. O buraco para enterrar uma pessoa. E agora? Quando vamos, onde compramos o caixão, o resto, o carro, o corbiaro, como se diz, o diaga fete monavo etalo, o caixão, apenas caixão, fete monavo militar, 900, 800. E se for um caixão mesmo de luxo, 3.000, 2.000. Tangulu bobo tuzaidaka kalu dinate kashao kalu diaka talun kaka. Tangulu bobo natubaki kashao kalu nata kashao tuzolidaka kani kalu zizole munima pasivo kanda di kota ezo kalu zenda zinago modi zitambulilanga fumu kuna Afrika munakati kakala kwa wefulu zizingi kufite mwana muna koso kalu atu watano vo atu wasambanu wali na bobo natulutekele kashao kalu dinate kashao ezo kalu muna kalu di mosi talvez 500 ou 800 libras tangu lubake ezo kalu fite mwana vo urudi pamba 5.000 tal tangu lubake kashao kalu mama kalu makaka manate kanda fite mwana vo luluaka jaka na 5.000 tauzen kaka volubaki kashao inangi talu luluaka na 6.000 7.000 yuma inati mbevu kuna kasho ikote nitu tangu lukundika enzimu zeulu luluaka 11-12.000 libras lá para 13.500 euros nzimbu zizingi fumu nzambi nkwaluzolo tangisa kafute mwana kuna kanda mutu mosi kakafuidi fute babe zo nzimbu vo lubata kene vo sumbra kipanga mene mukanda vo aole vo atatu ele luzevo talukwa lubaikisa luzika ezo emvumbi nzimbu zizingi ezo nzimbu katuwanu kanga za munzoko devemos entender aqui
o branco, tudo está calculado. Quando você trabalha, o teu vencimento depende da sua vida. Te pagam, paga renda, consoante a grandeza da casa. E paga a eletricidade, água, gás, comida. Talvez quando você anda para aquele carro, paga o seguro do carro, a taxa do carro. Então você chega num momento, às vezes, não consegue gastar. A vida não é tão fácil na Europa. E neste mundo, neste período, temos a pandemia, quer dizer, tudo mudou. Muitos vão perder trabalho, empregos vão perder. O governo já não vai ajudar. E trouxeram essa coisa da vacina, nós não soubemos que é para nos matar, não sei o quê. Nós não soubemos. E a verdade que está acontecendo neste momento, nós não soubemos. E de na vamos na caminho na bo tu ninanga kula die tu boke la bo ana ne Congo. E di adi kula kutu vuandi langa to mokena tu na singindu bakimosi. Tu na longe kanda. E mambo masowele apangizama e kia kifu po mutu bondo kele na kamenge wa enjoko yai kumbukize yai kumbuke mutu tukinzego wa kulendi kandula mogo ubanike mogo tusike pangya edio diambo di manisi. O tribalismo acabou. Separatismo acabou. Mundo de imaginação acabou. Ignorar o seu irmão, a sua irmã, acabou. Estou a apelar, a tirar a atenção, estou a informar o povo Bakongo que essa coisa acabou. A pangizama, kinzu que mate guane. Tu se kinzu que mate vantuala, muntuala, tu na loje mate, etokulu. Etoakulu. Tuenda tuna loze mate kinzu kifuluka natukala yengi kinzu kimate fuluka yandi fuluka yandi katusodi diakako tuzevo etukulu musalu tukuenda voku baka tangu kuwiza muna runyao kansi ukisonikisa usikumbwa kuna runyao. A contribuição é apenas 10 libras. Katlomba nzimbo zizingo unabanga muna contribuição. Contribuição é 10 libras. Apenas 10 libras. Kaka 10 livres a contribuição. Só que os ali começam 10 livres na contribuição. Tu na conta ya Ana ne Congo. Tu na conta bancaire contrôlée par Barclays Bank. Partiu os ali. Eu gosto da direct debit. Tamba futara yo 10 livres na yokuna ekei. Tango bafutaka yo ozu 10 livres na yo o passé. Barclays Bank a noté kombo na yo, o teu nome vai entrar na lista. Barclays Bank mukututwika kina nginkanda bo pangingani e kombani kotele. E pangingani yai i número yandi. E matrícula. Se nós conseguirmos isso, acabou. Cada membro tem matrícula, cada membro será registrado no banco e podemos controlar. E diambo na dibua, se tu vai que se nzimbo kuna kula dieto, enjo na pangi tu sadisi, vojo na pangi mukula dieto keninanga. Enjo na pangi nzimbo kasianga. Kansi tu fete kala aengi muna kula dieto. Apangizama natukala yengi kilulendi kulubunako e diambu dia okuledi bua setu kala tofuana tukisadisa e kuma mono yenu tubizako eto ezo nzimbu tubai kisanga tuzikapangiza eto muna zinzo zetu katuna zahuko tuzevo ankakafuana ini na akazola ko enda muna diodio kula kajambu kwaniko voku kwiza ko kansi ndasie bindambu byako bideji libre.
mukuna nwali tuni nanga vo murunia utuni nanga to kalape ye ankaka alina landile runia kunzo kwa nikeni nanga kapagili tangu keza kasi mulanda keni nanga à travers do YouTube pasivo tangu bange live enza ya mvimba mwakulu luninanga mulanda lunina de kala wisilivo kuisiliko mukona landi lunanga disongelevo watu twalanda mukona setu nangingindu bakimosi dio ijambu twalomba kukanda dia ukulu apangizama luzi ulimbundu lokota munakula dieta kava kala manyongo ko sulu vuanda lovovo edio pangeta kwa kuputu tunape yatu wakonde lingindu wakonde letona elinanga po mazoa kwandi au saluki au emambi idembote idemambi au mumona inange watu abanga ngimambi kasi ko au dimambote modi atu atuka kuna yendambo nkaka ya mambote ammonamo apangizama emono kizola mambiko tulina dila ba mosi mudia tulina ngeluko mukona nwe tulina kasi bo mambi banga ngingi vonkwa keto unina ngingi kikufuila kenda ko kikufuila kiadi umono mama tokulukamba imakeleka emono enzola ilukulu hame mono enzolama ikieleka okalamona nketo okalamona yakala nakalamona nketo vom kukamba ngina zola ikuzolanga disongelevo kuntimama dituka fite monavo zola ikuzolanga ikuma tangulu sadisu solo mona nakale luku se bani kibindabo nakale matongo bani kubanga be ikibanga be odile luku kasi ndio na ubuna ngabo musiketu ntimambi kikuzola nakala ntimambi muna meso mama kikufuila kenda mukamba ngini nange watu inanga bo ntimambi kazema kile kako kasi yankembe maluvunu yandi mwene modimbote kwa kupututuiza chemindele kachieto kweta emundele kapangi yakuko emundele kazola ko vondombe katoma yandi kena monima wete enge ndombe mune pasi enge ndombe na bangi salu kumagi yandi kadia kafuluka dio idiambu dimbi dikalano ko mindele momo imambu twalomba ko eno buto so wengindu tubaku sabo mutu nakabondo ke pange tutupati bani kimo kuna tusila ngibinambu tuna lozi bidezi ukamba pange akumwa ukulukeni nanga voka baka tangu kukeza kakisonikesa muna ana ni Kongo lombokela kuna 07 40 22 13 27 é o número do ana ne Congo toyo ne Congo imono ndioyo nalukama bo toyo ne Congo kyamena mono nzole bo ikisonikesa vo utwikela konta bancaria na bake ya yi numero yubeni lukoto simu na WhatsApp utwikili kumbwako kotele muna kula dieta se twikela konta bancaria ne Congo mukona lozi winangi bideshi koso tsuka ngonda lukutakanu mbana mositu banga nga lukutakanu muna ngonda natukala pe diambu mukona kambingi nangikanda pasi koto monana tokutana na pobili mama matadi kanda mama mankaka idina vo mulomba ngini nanga koeno kukanda dia ukulu mwa ukulu luni nanga ozeze sembundu tona vwandi baki mosi pasivo totomisa mambo makanda tosalaziana nadibwile pangeto tokala tokuma ba nadikala jambo de lufa tozika nadikala jambo de kimbevo vo katoki lenda diago vo pasivo tombani ke mo de kala velo to sumbele velo tombani ka
kuma kusalu tu kwenda voka vena mutu ko kalenda bake velo wele ku shop wele sume madia kasi kakala intindu tune velo zitambulanga kadi vidi mfunu ko mutu kena tindiki yani mosi kwani wele kwandi kalenda kota mwawu kakale mubasi kakala muna shopi muna ziloja kalenda kota kwani sumili madia mana wele futuke kunzo pangi kakanaka bake tangu kalenda luta kwani kuna nzwani wele kumbani kimogo musukiri malonga asili kunsisila tuzolevo tokala kitwadi tokala inzola tokala baki mosi apangiza ama nalumuna po mambo pobele mono die mbote mona ya video na ikota ekuma video zedi ya ilumbu akotele muna konti ama mono mukona kangi na video kazibai kidi yako ekuma mukona bo bingi nangi makeleka evo mutu banga ngi mambiko wana keto mono na paiki sense samfiki mono boka mono die mboteko watu asambla ngatanda sambla to sambla yeluvumu kaina kwa intima mboteko avabunde nkisimi yao ena legi yana yaketo ena vangi mambiko na nzozi nzambi ena lombi nzimbu ze yatu ezo nzimbu kafuta nzimbu ze yatu ko mkona vunini nange yatu kita kia watu banga idina vo paikiri unu yekambe kanda yai ilongi diama kitwa koko lako kokwele kembe kanda tokala baki mosi tokala ingwizani yekitwadi pasivo twenda salazi yani diambu na dibwa tokala ingolo yelusansu tokala inzola pasivo totelama tovani kipangi emoko mwaukuluuni nanga na wavo pangi akufuidi kwa kutukalanga kwa Inglaterra mama kukalira kantima ngolo vopangi kukalira kantima ngolo kasi uzezula mbundu otelama olambule koko na lambule koko mabani kengeye edio ekitokima se dienda muna dosalisu kasi tokala engi mwaukuluuni nanga okota okala kuna norte Londres vo kuna sul Inglaterra vo kubaka tangu ko wiskuisa kwa ku Londres kasi okota mukula enzimu zatu senda lwaki kutuni nange tokala engi tokala totoma kubama diambo na dibanga ma mutu lwaka kalwaka tusenda voku na ku nord lukalanga voku na sul kuna leste ko lukalanga kasi diambo na dibwa kanda seza tale diambo nani fuidi koko nani tologele koko nani tudange pasibo nani nani diambo de longo ambuta senda enda bani kilongo etsi kaisidi diaka di mboteko tuana ne Kongo tulinange kifumu kumangangu zetu kufumu nzambi zetuka pepe zetu kuna fumu nzambi zingazituka nzoleto yekeleka nana atoke na sowi ngindu kansi mono nzolevo tukivutule tuvutuka kumanima tutala kututuka tutala jako kutwa kwende eto kutwa kwenda wuludidi nanga ko dinene apangizama mono yelongo kapo vonzila people twa diata ndiona uninangi kuntwala twa kulusongi nzila enokulu yandi lulanda kalu yegi ko ka vila kuma yandi naka vila kalu luze nzila ko enokulu lulibwile ku ekulu ambuta vovo nzila people twa tambula ndiona uninangi kuntwala naka diati tuvi enokulu tuvi ludieteso kasi wakati wa songi nzila kaze nzila yandi nakalubwisi mule enokuluwelu kumulu kasi yandi nakatomesa nzila katuma kulunata kuta kwenda luaka yandi idina vo apangizama tokala kitwadi tokala baki mosi
kinzu kimate lwenda kambi kanda tokala baki musi tokala aengi tosimbaziana tosalaziana dibwe unu dibwe mbazi setokala tokubama konso tsuka ngonda setona bangi lumbu tokutana kadi bindambu tokabula kadi bindambu tona bangi bindambu pasi foto dia tozayaziana bo epangi diaka kukula kakalanga konso tsuka ngonda setona vuandi na tuvuanda tubokelese kanda au kuluezidi kani bindambu bitsusu bikatukala byavu madioko venguba tudidi tunuini emalavu tunuini bindambu pasivo tomonaziana tozayaziana vo enjoy pangyam nani kumona mtkinga ze pangyam tokala kula di mosi diadi ilongi nga kala diawo na lumbuki unu eto ana ne Kongo tuninanga vo ana ne Kongo totuka kuna nzinga ku matuku matatu ana watuka kuna vumu kisimo kimbangu atuka kuna vumu kisima utoko igulu kamba ko sima utoko kuna bembe nga kutukila uzi bike likusongolo uzi bula ngene atwa nga nata ile ku nata ti kuna songolo kuna mbanza nguku kuna ifuru kele bangile emasivi apangizama emono itoyo ne Kongo na umbone moyo memono na bilaka na kumbwama bogla kwandi bo toyo ne Kongo imono ndiyo apangizama ambutavo kombu kulu kakunzaila kunzevu zepembeko kansi mutsu mupaka nalwaka kuna paka kombo ulinabo kombo yela kukanuki nange tsuli yani futi bona bo kwako yayipaka tsuli kombo mulinabo ekombo tsuli kombo kimboko apangizama lutomasala diadi idiambu ngakhala diawo dikambe kanda kiembote kukanda diawo kulu dieni Kongo echi kaisidi diaka diembote ko tsaswelevo ekwako mutu nakabondoka thalu tu ziklangi mutu luidizo lutomasala pange ni njoyo toyo ne Kongo natangisa lumingo lombote